Abiacara ene nyomba cha kuenderia nchobi Meru ni bejete hamwe na kwarire riendekithia ria munini RAIS regie biashara iji biashara baba baugite gitumi kuthithwa na mpwe ni kurwa na nchobi ndege ni watho amwe na iri kuthithwa na njira iria itiagirite ringi baugite unkumania biashara ene iji ni untu batere kurwa nabu na gutigira ni bukuthirwa. Muthenya Jonarua ene mbana baria bonthe betithagia na mbere biashara ya nchobi kaunti-ini Meru ibatirimanite na gucokaniria kanyua mantu jaraja kubakonia gucwekanya bukarende guru na leadership ya assembly buberese thina cia sheria iririo na thina bokurukira nontu turi guided isheria igwetwa Meru County Alcoholics and Drinks Control ya 2016 ibuje uteu na ina thina nyingi so kareni ndego na bokenda ya review kulingana na ora borindienda. That is why unasikia tukisema Mount Kenya region tumelaliwa na pombe na ulevi and it is affecting our society. Now it is your duty to protect biashara yenu isiingiliwa na wakora wenye watakuwa wanauzia wanafunzi wa shule pombe na nyumba za kulala. Akiaria nyuma ya muchemanio jojo mukaririgiti wa gikundi gikinwe Kenneth Gitonga na atariritie moroto jo muchemanio jojo kali na munene wetu county commissioner kali na OSPD wa Meru tukwitite county police commander na twariria nteto nyingi nuntu wa insecurity na mantu ja illicit bureau chobiri ndegine watho yo jonde tukwaraniria uria igatwikaga Meru tugukarua bubwega na nchobi cionde ikumba kwithirwa ikithirwa tugwatanirite turi gintu kimwe as Meru owners. Ni aria baugite bagachitaniria kurwa na enyangia bara bakwendia nchobi ria ndege ni watho na tugwitikaniria na nene na tugukoromba kinya thirikari nene uria munene DP Gachagua araugite tukuromba please onto boko yingwa utaro kwa mbai mwende ne town turugwa gintu kira gina muhimu ikuithirwa batu twingwa bambita kurwa na nchobire ndege na watho nonto antu baria bandikikire mbazi jiba baingi na biashara cietu ithukine onto banchobiu na ara cikuma ngwetike tukwaranire muchemino twina twetikanire na members tweta kugwatana thirikari na thirikari ya county kurwa na nchobiu cionde ya national na batu tukathingata sheria iria batere ibarombete thirikari ya county kugwatanira na borutere rwa ugoti gutigira bati kwinyirika anene kuruki kire county government ya Meru mariye ne jara essence itukuromba nuntu kuringana na economy ure kari bete baitaga giraga tudiri arrangement cia kwirwa legends kungewa endo temuntu mumemba wonde wa mbarita tugakikisha in the end of March twinde tuwa tukiri essence ura kubatere kwa tuiromba kinya county government ikatutegera na tuiromba kinya essence awangu ona bishop kawira ngaza ethura na tukiombaga gukam into audience twaraniria nikenda kinya batu turi na biashara tugomba kwithwa agitujari na agitutegagira na njira cionde nikenda natu tugomba kwithwa tugitanagira ngugi na county na tuendelete turi pamoja. Muthia ni baugite bari na nthinje ya umo wao uria utithingatira kira betikaniririe ntuku ya narua na mumemba wetu kuringana na sheria yetu kana constitution yetu itugite mumemba uria ugeta kiutati na sheria cietu na wewi tukethirwa akimuitaga nontu ngokethwa akithukagia sheria cia group na uria ugatuma ndene county twithwa tutitite bwega